Habayeho rero imbwa n'ivubi. Imbwa rero yari ifite umugenzi wayo ivubi, akivubi naryo rikagira kumwe mukunze kubyita umusheri. Noneho umusheri araribwira ati umunsi munaka uzaza unsure. Ivubi riravuga riti nzajyana n'imbwa umugenzi wanje. Hanyuma bifata akayira biragenda, ivubi ryambaye neza, costume nziza, imbwa iri muri costume nziza. Bakiri mu kayira ivubi rirabwira imbwa ati umuryango tugiyemo ni umuryango wiyubashye, ndagusabye utajya kubona inyama ngo umutima ukuvemo, hanyuma ngo utangire nk'uko wamubikora urya amagufa. Baraza kuzana inyama ziguhagije ugira ikinyabufura, njyewe ntuntenguhe ubu umuntu muzima. Noneho bigezeyo imbwa yari yabyemeye, iricara barabyakira neza, amazi barakaraba rwose, imbwa ituje pe. Inyama ziraza, imbwa n'umusheri waryo, ivubi n'umusheri waryo nako birarya, n'imbwa irarya, ariko imbwa ikagumira reka ahantu baza kumena ya magufa. Noneho ibona umukobwa araje, umukobwa w'umukozi agenda kumena ya magufa mu kinogo. Imbwa iravuga iti hajya bose ngomba kuba ari hundi. Imbwa irasohoka rwihishwa, ibona ikiyago cyaryoshe hagati y'ivubi n'umuntu waryo. Noneho isimbira mu kinogo, hagati aho haza umwana, abona imbwa iri kumenagura amagufa dupfa. Noneho araseka, abantu bose baza kureba ibibaye, basanga ni ya mbwa mu ikoti ntiyiyubashye, mu ikoti imenagura amagufa. Noneho ivubi naryo riza kureba nk'abandi bose ikintu kibaye, rihageze risanga ni umugenzi waryo yari yariherekeje imbwa. Imbwa rero igira ikimwaro, igira isoni, ariko nyene abantu bose bagomba guca baza kureba ibibaye. Ivubi naryo rizamo rirareba riraseka mu bandi rwose, kuko ryari naryo ryumva ko ibyo bintu yari yabibwiwe yuko itajya kubikora. Noneho imbwa ivayo ibabaye cyane nayo ko ivubi riyisetse kandi bagendanye. Isimbira ku ivubi irifata mu ijosi, birarwana. Imbwa ikikoti y'ivubi costume iyigira ubunwenwe, bahita babona yuko ivubi ryari ryambaye kandi ari akantu gatoyi, kari akantu gato cyane. Umugabo nyir'urugo arahita aravuga ati umukwe wacu turabonye nta kintu kirimo, n'umugeni wacu yazamurira mu nzu, kuko uko kuntu ananutse bigaragara ko atifite. Noneho ivubi ribura umugeni gutyo, ribitewe nuko kutaba umwizigirwa kw'imbwa, kuko yaritengushye ikajya gukora ibyo yari yaribujije. Noneho aka gakuru karatwigisha kuba umwizigirwa. Ese nawe nta mugenzi ufite umubwira ikintu ugasanga yakoze ibitandukanye n'icyo wamubwiye? Ese nyimba ari wewe naho utajya wumva ibyo bakubwiye, ntubona yuko ukwiye kwikebuka? Erega ahandi wazabiyombwa nawe. Kandi iyo umuntu umugiriye nabi yakubwiye ikintu, nawe bikugarukaho, birakumaramaza bikakubabaza. Ni umwanya rero wo guhinduka ubu ngubu nk'urubyiruko, kuko ibihugu byacu bidutegerejemo kazoza keza, kandi kuvuga ukuri kandi kuba umuntu w'umwizigirwa nicyo kintu kizatugeza kuba umuntu w'umugabo, sibyo? Bana rero ngejeje ahangaha, ijambo rya nimugoroba nabateguriye niryo ngiryo. Ndashimiye abanyamakuru bashoboye kumpa aka kanya ngo tuganire, gutyo ndaza kubibona icyo mubivugaho. Mugende mubiganirize bagenzi banyu, cyane cyane mushobora no gukora akantu ngaha kw'iki kinyamakuru, kw'iyi televiziyo, nkabona yuko namwe mwabibonye. Murakoze cyane.